twarabinginze baze kuneza bitewe n'icyaha bakoze cya jenoside bakoreye mu Rwanda bica abatutsi, akaba ari nacyo bari gukorera abanyamurenge muri Kongo. Ahubwo oni nirebe ihagurukire FDLR ibaze abakongomani impamvu RDC icumbikira abicanyi, icumbikira abajenosideri. Urumva ni ukuvuga ngo ishaka uburyo ki yahana abajenosideri, yahana urwuri. Ni ukuvuga buriya Kongo yabaye indiri y'abajenosideri. Niba barasize bakoze jenoside mu Rwanda bakaba baje na hano bari no muri Kongo naho bari kuhakora jenoside bica abanyamurenge, ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero sinzi uko oni irabibona, ni igomba gukemura icyo kibazo. Ukurikije wenda urugamba ruri kubera hanze y'u Rwanda cyangwa se mu bihugu by'abaturanyi urarubona ute? Ka tubanze duse n'abakorutira kuri M23. Ni ukuvuga ngo buriya wigeze kumbaza ku kibazo cy'umuterankunga wa M23. Buriya na Amerika iraje nayo ifashe M23, iba umuterankunga wa M23 kuko ni RDC nikomeza kutumiza intwaro mu Burusiya. Uzi yuko kandi umurusiya ari umwanzi wa Amerika. Urumva bwo ntabwo Amerika izihanganira RDC kuko yarayinginze bishoboka ntiyumva. Ubwo nyine izahinduka nyine nayo ifashe M23 hanyuma irwanye RDC narwanye Uburusiya. Urumva ngaho aho ingufu M23 izagenda izikurangira ngo urabyumva. No se hagati aho wenda ishobora kuza usubwo urumva niramuka ije muri iyo ntambara, wenda abaturage cyangwa se ibindi bihugu bizahita bifata yuko ije gusahura M23 cyangwa se ije gusahura ubutunzi buri muri Kongo. Murabizi hari amabuye menshi y'agaciro, hari ibintu byinshi by'agaciro. Niramuka yinje muri iyo ntambara ntiza abantu bazavuga ko ije gusahura. Ni ukuvuga ngo biriya bihugu by'Iburayi nka Amerika gusahura byabigize umwuga. No ese niba bataragize isoni muri Libya bica Gaddafi, bagize ngo hariya aho bagira isoni se? No ese bagize ngo kuba Amerika ibanye na Kongo hari izindi mpuwe, hari urundi rukundo ibafite, bagize ngo si iriya zahabu si iriya diyama baba bari gukurikiranamo. Ni ukuvuga buriya rero iyo babonye RDC itumije intwaro mu Burusiya baravuga ati aya mafaranga agiye mu Burusiya yakagiye iwacu, natwe intwaro turazifite kandi dufitanye umubano, dufitanya ambasade. Ni iyihe mpamvu bakagombye kujya gufata intwaro mu Burusiya kandi n'iwacu ziriyo, kandi bazi yuko Uburusiya ari umwanzi wacu? Ni buriya rero abazungu nuko bakora, bashobora guhita bavuga ati duhindukiriye M23, mwe muri gushaka kuduteza Uburusiya. Ibintu nk'ibyo nyine ugasanga hagati aho uravuze ko ishobora guhindukira M23 ikayifasha ku rugamba. Ese ubwo urumva Uburusiya bwo butafasha Kongo? Buriya Uburusiya icyo kibazo bwaragisobanuye. Uburusiya bwavuze yuko bwifitiye yabwo ntambara. Hari abantu bibeshya ngo Uburusiya bufasha Kongo, kandi amakuru avuga yuko na ziriya ntwaro, ziriya ndege RDC igura mu Burusiya ntabwo ari Uburusiya izikuramo. Ni mu bindi bihugu byaguze izo ntwaro zikaba zinashaje, Uburusiya butanaziteza, hanyuma
ibindi bihugu bikazishyira mu cyamunara. Kongo ijya kugura mu cyamunara n'imisazirwa, uretse uko nabyo ntacyo bibamarira. M23 ihindukira ikabibaka, akaba ari byo bakubitisha. Nuko bimeze. ubwo ni ukuvuga ngo intwaro Kongo igura nizo M23 ikoresha mu rugamba. Rwose icyo ngicyo ndumva nakivuzeho, ushobora kuba utacyumvise neza. Nta handi M23 kuri intwaro ikoresha iza RDC ibambuye. Arega buriya umushonji agira imbaraga nyinshi cyane kurusha umuntu uhazi. Urumva, ni ukuvuga ngo aho bari kuba bakwa uburenganzira bwabo mu gihugu, ni ukuvuga ngo barwana bivuye inyuma n'imbaraga nyinshi cyane. Urumva, kuko baba bashaka iki? Kuvuga ngo tuzarya ejo. Urumva, uyu munsi ntacyo kurya dufite, katurebe ko twabona ejo heza hacu. Urumva, nibabona uburenganzira mu gihugu cyabo bazabaho neza. Ni ukuvuga ngo rero batwara imbaraga nyinshi zishoboka zituma bambura RDC intwaro baguze, hanyuma bakaba arizo babakubitisha. ubwa urivugiye ngo M23 nabahashyi, ese nabahashyi mu gihugu cyabo? Nago wabyumvise neza. Abahashyi ni bariya abanyamerika, ni biriya bihugu by'i Burayi. Iyo bigeze mu bihugu birusha ingufu, noneho bikahasanga ubukungu, bakoresha uko bashoboye kugira ngo basahure bwa bukungu. Nongere mbisubiremo, ariho bahereye bica Kadafi, ariho bahereye bica Saddam. Buriya ni peteroli bashakaga kwa Kadafi, ni peteroli bashakaga kwa Saddam. Gira icyo ubwira rero abagukurikiye, unabahumurize ko urugamba bari kurwana. Akenshi buriya umuturage wo muri Kongo ashobora kuba agukurikiye hafi, agukurikirana hafi cyane cyane mu Rwanda, Kongo, Burundi, ahantu hose ushobora kuba bagukurikirana. Gira ikintu babwira nk'umuntu ubagezaho amakuru mashyashya y'intambara iri kubera muri Kongo. Ndabanza mbwire abaturage ba FARDC, ba RDC. Abaturage ba RDC bari guhura n'ingaruka z'intambara bari gushyirwamo na leta yabo, kubera inda nini iri mu buyobozi, ishaka gucamo ibice abaturage bayo. Ni ukuvuga ngo bariya abaturage ba M23 bari ku ruhande rwa M23 n'abaturage bari ku ruhande rwa RDC, ayo ni amacakubiri azanywemo n'ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo impamvu navuze ngo inda nini, ni ukuvuga ngo bashaka ko abaturage bamwe bagenda, abandi bagahama mu gihugu cyabo, kandi bose ni abenegihugu. Ayo ni amacakubiri babibye mu baturage. Abaturage bagiye kugira iki? Umwiryane. Ntibyagutangaza buriya Kongo ibaye nka Ukraine. Buriya abaturage ba Ukraine barashize bapfa, ibikorwa by'iterambere byo muri Ukraine birasenywa. Kubera iki? Ubwenge buke bwa Perezida Vladimir Zelensky. Urumva, buriya aza kwemera ibyo Uburusiya bimusaba, buriya ntago Ukraine iba yarasenywe, ntago abaturage baba barapfuye ubusa. Buriya na RDC iramutse ivuze iti abaturage b'abanyamurenge ni abakongomani, urumva, ni abaturage b'igihugu, nibaze mu gihugu, bavanga ingabo, urumva, bisange mu gihugu cyabo, nta ntambara yahaba, nta mwiryane waba mu baturage, nta macakubiri yabamo. Ubu tuvugana hari n'abaturage ba RDC yakagombye kugira gute, kureba uburyo ki
yahuza abaturage bose bakaba abenegihugu. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere mpaye abaturage bari ku ruhande rwa RDC, kuko intambara irimo iri kubahungabanya bitewe n'ubuyobozi bwabo. Ubundi butumwa nabuha abaturage bari ku ruhande rwa M23, nkababwira ni courage, baharanire uburenganzira bwabo mu gihugu, barebe yuko batsinda. Ntago nabaca intege rwose, kuko buriya mu buzima bwanjye nanga umuntu urenganya undi. ngaho sezera abagukurikiye, ubahe peace kandi bakomeze kwihangana ku nkomere wenda zishobora kuba ziri gukomekera mu ntambara. Nta ntambara itagira wenda ingaruka, byanze bikunze ingaruka zigomba kuhaba. Gira icyo wihanganisha, ubundi unabasezere, tubazabageza andi makuru amashyashya ejo cyangwa ejo bundi. Tuzahoraho no mu kanya dushobora guhita tubahereza andi makuru menshi cyane, wenda y'ibyishimo ku mufana wa M23 cyangwa se ku muntu uyishyigikiye. Twamugezaho amakuru isaha n'isaha. Gira rero basezere, ubakubite pesi, ubabwire ko bagomba kwihangana. Okay, abankurikiranye hari abakongomani, hari abarundi, abanyarwanda, abatanzania, isi yose unkurikiranye, namusaba ko mu gusezera kwanjye namusaba ko yaharanira kurwanya ikibi, arwanira icyiza. Nasaba unkurikiranye wese ko nawe agomba kwanga akarengane nk'uko nanjye nkanga. Niyo mpamvu nasaba unkurikiranye wese ko afite ubufasha yafasha M23, akareba uburyo ki yayifasha ikava muri kariya karengane, ikabona uburenganzira bwayo mu gihugu. Ari n'ab'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika nabo banyumva, bankurikiranye, nabo barebe ikibazo M23 iri kurwanira, bashishoze neza, barebe ese yaterwa inkunga, kuko ikigaragara yararenganijwe, yararenganijwe mu gihugu cyayo, iri gushaka ko yarenganurwa. Ubwo rero abankurikira ntihagire unyumva nabi, kandi n'unyumva nabi ubwo nawe araba ari mu buyobe, sinatinya kubivuga kuko ntabwo nihishe. Ubundi baravuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushya. Guca mu ziko ntigushya ukuri. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo natinya kuvuga ukuri ngo ntabizira. Unyumva nabi anyumve nabi, unyumva neza anyumve neza. Rwose M23 iri mu karengane, ufite ubushobozi ayegere ayirenganure. Ariko ndahamagara, ndatabariza M23 muri oni nize ikemura ikibazo cya M23, ishyireho imishyikirano hagati ya M23 na RDC, ibumvikanishe, isubiza abaturage ba Kongo umutekano. Abankurikirana, bye bye, turi kumwe, nzagaruka, Imana ikomeze turinde.